Tolu olan olatlar, ütüye sanalığı uçudallar, elekey beyler hiyeler, amarak sürekte havalar, ürünyen duhalar, hebeler eheler, ütüye doğutlar, ona ıngırılar hırcıtlar. Bihigi bıyıl oğular oskolağa kiydibit, üyere körüste mağnayı uçudalbıt, ağa bukvattan sağalan, ağırgı üyeretiye, kinige listerin maraydık bıt soğa, uçudal kepsirin 10 sıl balgoyan istiyekbet. Je iti kurdu kıralaq, kelbittere 10 sıllarta, kıp kıra oy soğoy körbüt, oğular bıt baraqsattar. Oğul ondan ulla 10 kar, kelle 10 kere saz. Je bu heller kıra kırgıttar bıt. Kıtalık bolan kıntahan, kubab bolan ustan, kele biçerlere sir simeğen keriyete olak budur kebette. Kenileri ayağından olak diyen artığı kurutun bilge boğalan olatlardı. Korsun kadaylardı. Sultan gibi kurduk sodoğunan, hastane kurduk aralarından, bir karız birleri, 10 karız sarınlanan, küste sınavı aktar bıt, olak oluğun onur açılar bıt. Kündü olar butun 10 yıl ustata monyumut, biligetin gördürür, örüp yürüyle egzamin argıtın sitihilahtik ahan, bari bir kehi kurduk siyetiz bitnen bıraha yoskola, dorobu olak kiyan artığı bir kere kihatinden. Ağır delibet. Bu bihigi inni bitiger, üyeren kötüm bitiriyen olarak, olak kiyan artığı taksallarıgar, klastan klaska atarbıt, mudara yüreği bilderbet, ügüske kereği huybut, süreğin kutatın inerbet, sanatın kustuğun tüherbet, oluğu taktırgı verebbet, uçutallardan Yedrixinskaya, Darya Grigorievna'dan, oğular tustlarından sanatın kepsirin isteyen. Bu olak kiyen artıgar atararı olan oğulların tostlarından tühümek törüt sınavların banlıktar. Hettis klaska turbut olurbut, menik denek sastargar sıcar jön ediler. Össe bir anı klasları kol sanalığı arartabıtlara bu yiğiter ülağa görakatları veskepite. Onun Lyudmila Aleksandrovna sübeleğen baramıd, sürün tematiskay klas şastırın birge ıtarga bahar bapıd. Samay çugas duhalaq jommutun monyan iyeler püllerin ıtan üyeren köten atar bapıd. Onu oğular bilenyange deri sürdağ üçüveydik sanırlar. Oğular manlık kere tühümek sastırın beleden ahır emen adebit. Ol kurduk bu klaslarga oskolağa dağına bastan tımtık sastırın ıpıppıd. Törüpbütterbit barasattar gelen menik denik oğusaz brahay eder erçim sarıl saz durava den beygini kıtta üyeren kötön töktöktük atarsıvıttıra gestılların epbittere künde olur bud. Tımtık saz kötbütet sargıla sarıl saz mağnaygı ükteliger kirdigit ehegini büyüder erçimler eder saz. Bağarabıt behege olur bud. Nörkuhun ton boruta olan alamay gün künge tartıharını ehege sırdık rasınağın üyeraktin settistin olokut oluğun üyerakının septetengen oğulu üyerinyen bühügütün üye saz tuharı süterimen diyen kestıllarını epittirem. Oğullar ayılgan olu söbülürler. Onun tağıstaklarına karaktara uattınan baran gelen süren kötön sürdağın üçüydik signallar.
Bılırıngatan ala bəyələri yetenindən otumnaqtıq yarattanalar, bəyələrgər söpdə analiz oğunullar, ığarınqatar popurastırıqar ügüstük söbelətdilər. Oluğu söpdəqtıq sığınalılar, töröppetlərigər, uçutallarıqar öyləbülləqtік sığınalılar. Oskolanı bitirəllere çuğatağın axsın, olaq tuğunan araz popurastırıqa, interesleri olan olardan iher. Ol da ihiger munalları tələlləri dağını ügüz. Onunla söptü behenlerin Raisa Semyonovna профессияны талытуынан сүрдәк интерьерне практической класс шахынытта Ольга Георгиевна туаққорды жоғырдақтырын бұхарын психологической анализ оңырпыта оғыларға көмілек болды. Оғылар олатанлар аны кеге тұз бәйдін, әтін қанын, майғытын, сигілетін, өйін санатын қайтық тұпсырын туғынан үгістік етілалар. Онны көрелермет экология, кеге экологияда генчимаческой класс шахынытығын. Ирина Тонанна, Крылы Кылнер, Кырмыз Туғынан, Мария Николаевна, Қомыз музыкары болбатап, өсті кені жүргүйер дорғанлары, үгіз ұрылары әптерін Туғынан оғылар сүрдәғын болғайын еттілер. Бұғылар, еті әлбәқ үлелер түміктерігер білеген қайдағыра бір класс оғыларын көрдіктар. Қолыбыр туғары заданияны берәрігіндаққа көрім ağlar туақтелері болой, бұлар туақтелері болой дейілер. Onun sürdəq üçügey kollektiv üyeskətədən bəhəgə naha üyərəsanıybın. Onda otun bu kenarındağını siti qurtduğu salğanan barığa dermet ərənəbit. Bu olarqa çorbadan bəliyətəmətə olaqqa aktivna faziziyalaqtırın klaslarıqar ügüs əlbəq tradisiyalaqtırın biligi körügər taqdıqların oluğu kemli qırğılar tolquyduların. Ol tuğundan boğular Veragri onda ulu bir doydulaqpıt Maksim Kiril Samosov süz saha boğular sılınan uluska ıngırı tahardıttıra. Ingırını oğular üçügeydik tolkuydan söbelehen ılınmıttıra. Ilınmıt tılların tolorar tuğugar kim tühü kühü köyerinden, öğüt yerinden, kığağından ölelehen geldiler. Bastıqıtынан uruaqtırғы қойытағын çöpçü atçada, ondan мәні көтөтü baştı soğuk bollar. Üyerakpıt, bu oskolanı bitirer bitirer, söz birgən bitirdi. 6-5 onu 4 sınağa üyerağın tümüktədi. Eti kurduk, ördük, olaq ördük çöpçalığa sığcar. Bu ıngırılara öydebül olaq bu ıngırılara olaqqa ütüydebül boluğa uanna innikitin kiniler olaqtары görüp dörüet bolu yemin naha erenebin. Siti kurduk, siti kotu, seppet kopput, olaqqa septaq solu tabular, sağına yer, sarsıngar elde, sağa olaqqa taqsarga belem. Ol tuğutun 10 sıllah ülelerin tümügün siti kotu attıstatın tutturarga oğular söbülür, ulastır. Onu bu yılga oğularga elbək qamili öydebili oğulbud oskolavı direktoriga Mariya Semyonovnaға tılı verip kömür. Ubastağlar bege gündü upusniktar bıt. Ubastağlar uçutallar, töröppütter, gadgettar. Bugün sürdek yürüyler, ketehiler, dolgutular, epetnester, sürdek sayağa saydam sanalar, ütü gününen Oskol administrasiyatın, kollektivin, bara yörenəşçilerin profkomun atıttan, iş sürak bütitten iyeyen turamıd. Narın duhavıtıttan bağıran turamıd, algıstaq tılınan, ütü sananan eğardeli biten kömüllen. Ona kömüllen Бүгінгі үрібіт көтүйбіт, бүгінгі бірағынек бұд тұстақтырығар бұл бігі өренәшчілер бітігер тұхаян әғарды тылдар бұтын, аңыр бұтын.
Жекүндү үйренәчилер бит 10 сыл үйренен сүрдәк түргенник сана элескынан ағырын курдук. Сүрдәк түргенник осколагытын битерен арақсар тияқ кеяға тигер мустан тоғыруған тұрағыт. Бүгінгі үйреләк күн бұ әйгі шуталарғы деме үйрелер, түрөппүттергіт, улайдаргыт, бұраттаргыт, балыстаргыт, аймақтаргыт, бүтін бейген әлекпіт жонлары әме бары үйрелер. Онан бүгінгі үйреләк күнінен барыгытын ис сүрәк бүдеттен әғардалибет, Эннике олық құтығар жолу соргуну, онна бұйыл амбастан жа үрдік өрәқ, орта өрәқ, тәрілтелергер бараңыт, бәйғы сөбілер еделергетін талаңыт, экзаменлері тұттарсан, еделергетін таларғытығар сетихилері алғы қалабыт. Еденнік әден тұран бұйылғы 1996-та 97-те юбилейда үйрәк жылын выпускниктарыгар Максим Карачамосов адынан беге осколабыт 15 кылағын бүтерер үйренәтчілерге үйрәк білі сети қоту аттестатын 90 тұскы тоғығылынан тұттарарбын көңілі. Аттестат о среднем общем образовании выдается ученице 11 класса Шестаковой Ольге Сергеевне. Аттестат вручается Яковлеву Александру Прокопьевичу. Аттестат вручается Эверстовой Веронике Дмитриевне. Аттестат вручается Осиповой Сахаяне Иннокентьевне. Аттестат вручается Слепцову Егору Николаевичу. Аттестат вручается Соловьеву Прокопью Алексеевичу. Аттестат вручается Семенову Станиславу Николаевичу. Аттестат вручается Татаринову Дмитрию Дмитриевичу. Аттестат вручается Сыроватской Майе Семеновне. Аттестат вручается Петровой Нюрбиане Васильевне. Аттестат вручается Винокуровой Татьяне Владимировне. Аттестат вручается Васильевой Марии Валентиновне. Аттестат вручается Акилову Игорю Витальевичу. Аттестат вручается Дьяконову Иннокентию Владимировичу. Аттестат вручается Слепцову Михаилу Николаевичу. Аттестат вручается Аргуновой Евдокии Дмитриевне. Аттестат вручается Корякину Дмитрию Дмитриевичу. Аттестат вручается Слепцовой Евдокии Ильиничне.
Аттестат вручается Мухину Захару Дмитриевичу. Аттестат вручается Жирковой Надежде Романовне. Аттестат вручается Куличкину Евгению Романовичу. Аттестат вручается Кировогорницыной Наталье Александровне. Аттестат вручается Сивцевой Александре Руслановне. Аттестат вручается Дьяконовой Елене Васильевне. Аттестат вручается Павлову Нюргуну Семеновичу. Аттестат вручается Дьяконовой Марии Николаевне. Өссө түгіл оғылар бұтын, түріппіктер бітін, сети қоту аттестатын бейге үйренәштер бет, бұғы бары сөз бұрған ұлпыттарына өссө түгіл әғардели бітін көңілләң. Жоллақ болың, тұровай болың, үйрәқтенің, үйленәң кейі болың. 10 сыл били көрүү дабанын сырды гыллык соолун батыхан, оскола анагар күхін ақсын өрүләқті көрсөрбет ақтыхан. Бүгін сити қоту аттестатын долгуян туран ыллыгыр, осколағытын учуталаргытын керетиг өйдүү саны сылжарын. Эгелгеле қолоқпыт эриддерин торуақпыт, сақа сирин саргытын саталлақтық салайсықпыт. Сарсыңытын тұтарға, саңану ханарға, санабытын ұруақпыт. Бастыңнардан бастыңнары әғарделерге тылы беребет, оскола үйерек чағыгар директори солбуячыға Карякина Яна Егоровнаға. Күнді выпускниктар бұтын түріпіттерін бұл көрілер кейінен исрақтылеттен өсі көгіл ағырда дейбін. Әйге бұл олық оғын артығар боролуы атылдан әрағын. Анан әйеқа мен бағарабын бұл оғын олыққа әйеқа бары керене үтіені. Мұнна бұл бандық Бедилер президентке тойгындық өріміттеріне хинден пахвальный грамотаны тұтырарбын көгіллән. Дягонов Индикетий Владимировичка, физкультура сидит. Карякин Дмитрий Дмитриевичка, физкультура чуис, Елена Васильевна, история чуть көрәпетіне. Осипова Сахаяна Иннокентьевна, химияға сетігіләқті көрәпетіне. Сақа литературалыгар уанна физкультураға сетігіләқті көрәпетіне. Агилов Игорь Витальевичка, физкультура сетігіләқті көрәпетіне. Олар бұд Оскола жейін Улус Республика күрақта елергер
олимпиадаларга тестәхте көмүскә биттере. Антуктырында килләр атын Сергей баттактырында өдөгөрәк китәктәрендә осколаларын атын түйән берәктәре бугадән рәдәбин. Маны тәңгә биге төлөп биттер бит. Учуталлар самый особенно класслачларын, самый тутах көмөлһәтчеләре дене тәхпин барабын. Кинеләр көмөлләреннән арас мероприятиялар, арас класс частара уроктар да барылар. Анан бу биге администрациядән класслачларын атырыттан мактал суруктары туттарак бүтән барабын. Амоса батынан кадыр корто школада Вастабулла Зейна Васильевна Дмитрий Терентьев администрация католической средней школы имени Максима Кировича Амосова благодарит вас за активное участие в деятельности школы по обучению и воспитанию подрастающего поколения. В успехах вашего сына Дмитрия мы видим вашу повседневную заботу. Директор школы, завуч, классный руководитель. Мактал сұрғынан мақтабытын білдері бет. Надежда Панасьевна Иннокентий Васильевич Осиповтарға. Дарья Петровна Николай Даниловичка. Семеновтарға мақтабытын тереді. Людмила Лазаревна Василий Николаевичка. Мақталарды тереді. Евгения Панасьевна Николай Анатольевичка. Мақтабытын тереді. Светлана Васильевна Владимир Лазаревичка. Мақтабытын тереді. Энникиден дағаны оскола олағар бейі төріп біттерді, күз көмек олақтыры дейін әрәдәбіт, бағарабы дейяға жоллақ олағу түгін тұрмайыны. Тапталла осколағатын ұңғымарын әлбәқті қайқаспыт, мөккіспіт, кынан берін өйәә көтіппіт, иппіт, күнді маңы қағытын. Белеген басның общественниктары, активисттары, спортсмендері ғарделерге тылы беребет, осколы етір үліға директорын Солбиячыға Дьяконова Людмила Лазаревнаға. Күнді терапевттер бітен учуталлары уанна бу осколабытын битерен кына түйнерінен олық кен артығыр үттенәрі тұрар оғылар бұтын бұ кыбарығытын бұ бүгінгі өріләқ кеге адынан естілек білеттен еннеке әғділерге кіттіған тұрамын еме бәм әғділебін көңіллән. Уанна бастың бейгі общественный оғылар бұтылар манның ес қоғалынақ грамотаны тұттырар бұтымында. Грамотой награждается ученица 11 класса Дьяконова Мария за активную общественную работу класса и школы в связи с окончанием школы и столетием Максима Кировича Амосова.
грамотанан нарадыланар Дьяконов Иннокентий. Грамотанан нарадыланар Васильева Мария. Грамотанан нарадыланар Корякин Дмитрий. Этинтигис хохана грамотанан нарадыланар Слепцов Михаил. Грамотанан нарадыланар Семенов Станислав. Грамотанан нарадыланар Акилов Игорь. Кривогорница Наталья. Грамотанан нарадыланар Дьяконова Елена. Грамотанан нарадыланар Татаринов Дмитрий. Нарадыланар Яковлев Александр. Икинчи грамотанан нарадыланар Осипова Сахаяна. Спортивный практикилерге сетихилери тиһинден грамотанан нарадыланар Жиркова Надежда. Художественная самодеятельность активной кыттыытын нарадыланар Аргунова Евдокия. Оғылыр бұтуар бұқыбары кітігер бұғырдық олаққа активна позициялағы болақтырына қағанда өлен оқтын бір яқтыры суаға дейін әріне бит. Қаған ере кырычан бейағыт кетехергет күн жылағын, онтан бүгін бұл тұрағыт оғы бейағыт ұлағытын. Білеген тылы беребет кескіл тәрілті салая чатығар Винокурова Марта Васильевна. Кинди оғылыр бұд, ұдықтабыллах түріппіттер, онна ұчуталар. Бүгінгі жұры кехеннені бігі терілті ақтыттан, онна ұлыстағы төлбе ақтыттан итетік істіңнік ағардар ербін көңілі. Ұлыстағы олы терілтіде бүгінгі күнінен әхегені күнді өріне әтчілер бітін, іс сүрәқтереттен итетік істіңнік ағардар ерлер, онна ұғын бұл кең олық құтығар, жолу соргуну онна бәйғы таланы ұлбыт едағы тігер, үшөдік тұттарсан керергі тігер бағараулар. Бейге бүгін бұл оларар күмміт наға үчігел күн дейсаныбын. Білген бұл бейге айылғы оғылары болар бұт бұғытынан, бейге қамнық тағаны қайдақты бәйләқ сылжар бұт, күрут жаллақ бұт, күрут үйері көті сылжа бұт. Если ты не хочешь быть сосной на высоком
берегу, то стань деревцем в холме. Если ты не хочешь быть сосной, то стань деревцем, но очень красивым деревцем. Если не хочешь быть деревцем, то стань кустиком у дороги. Если ты не хочешь быть кустиком, то стань травой. И дай отдых усталому путнику. Если ты не хочешь быть травой, то будь нитью. Если ты не хочешь быть нитью, то стань окунем в озере, но только очень красивым, лучшим окунем. Если ты не хочешь быть дорогой, то стань узенькой тропинкой. Олокут угун жаллах болон уанна эге багат барта толлун. Максим Кирович Амосап аймақтарғар бұл Чаңылқай Максим сөз сағын толарғар бетерен попустниктарға специальный период оттараларғар көңілдебет. Bugün bildirildim kurduk. Kısal basın bu pusniye gardiyan bu юбилейнен связдан балыганyan olan konkurs kurduk bildirildi bide. Bu pusniyekler onu bilenler. Anta meni посредственно öylelerim bıhıtlan keden manan gördüm. Kim toqa kıtların, kim kaddaq öğrenerin. Ona tablitsa oğramın etik abniyapırdı bütün kira tapma görbüküp pulu. Onda beha bihi sibelas pippit. Bu kadarıkka bağ bilir. Canlar kutun gitti. Так, bu аймақтар Максим Кирович бейкі төрәбіт әжейін, біратын, сенлері, намтан, төбеттен, Захараптар ден, намтан, Амосов, Маймағаттан, Слепсова ден, қатырықтан, Оқлопкаптар, Амматтан, Чемезова ден, Максим Кирович бейкі төрәбіт олған әжейін. Сені, оны бұл намтан кәлін төрір бейіға Анастасия Кировна сені, Калашникова Фёкла Афанасьевна. Бейдик. Онна намтан Мария Кировна, Максим Кировичем бейкі төрәбітенжие, Алексеева Людмила Петровна Бурдумонистаммыт, 1 миллион стипендия лақтамыт бүгін тұттырары кәлән тұрырмыт. Стипендияны тұттырыға бейі кірдяға сәдейбет Фёкла Афанасьевна. Onlar etini vasılda sıragatın diyen Tüykün sınandan Kolağıtı biten tekinen Yüsürak bitten dolguya duran Ağal denizi koğundu. Ayağa men edemede Garakattan çaydakka Dayak takdiri dağıtın Bahalağın Öldük ülehet bolar jön bolar gidiyor mağarabın. Onda eği sahanlar otun alban attır eği bolağın kenağıski kençeri çadır uçakka kulağın bolar eği bolağın eği Maksim Kирович satın tühen birimen sıra vasılı buha sıralar ürelerin bir vücutallar gıdağıdın, yörenme toskolağıdın, tühen birimen sırtık, tulurdak, julurdak bolum, Maksim Kирович kıra sahılarımya, jadağı kerken götüren, doğru, açık gülü bilen, kini yörekay joluhan, idi, Alban attanna, onu higi kinini vastan, çesten, kini bu
тибискетен түһәм еремен, ванна эяқа нарабын, тойбун дисциплинияны, кытаанақ здоровьяны, үйрақытыгар өйдік сетихini, бағаран туран, эяқа жолы соргуну, кытаанақ здоровьяны бар. Стипендия родственникам Максима Кирова Амосова, лучший выпускник юбилейного 1996-97 учебного года, присуждается выпускнице католической средней школы имени Максима Кировича Амосова Дьяконовой Елене Васильевне за хорошую учебу, активное участие в общественной жизни школы, юбилейных мероприятиях, посвященных столетию Амосова. Школа директорыгер Игнатьева Мария Семеновна. Kubastağıllah bihi büyüğü beşerbet kıttılahtara tügenden tohanam bihi büyüğü yürülah kihaga bu bihi oskola butıgar üleli sılcar ağaya konuğunan üyangırtağ übülüğün beletiyakta Zinaida Vasilyevna Tatarinova'nı bihi kollega butun büyüğü yürülah kuyundan söpkü tüvehenleremet ağırtaliyak bütün bağıramız. Kubastağıllah Zinaida Vasilyevna Максим Кирович Амосов атынан Кадыр Корта сколатын коллективы Эйгин бөкүндерге уяңарда үбілөгін бейін саскын толар кәрі бәле күңінен ититик істіңнек әғарделебет. Ән сырдыққа кераға тардыған үрді көріқ күхатын бүтерен ұчута ледетін ұлбытын номно сүйірбеттен тақсасыл болла. Бұ кемуста тыгар үгіс әлбе қоғаны итен өретен, такаян, олық кен артыгар үктенлерен келдің. Түрәбіт кебейін ұлығығар оскола директорин итер өретер үліға сол бұячытынан, сағатылын онна литературатын ұчуталынан үте собастақтық үлелебітін. Қаздасыл народный депутаттар онна олықтақ совет сетерилях комитетін председателінен талылан, күйін кайырынан, кығын барынан, күні-түйіні ақсыбаққа сылжыбыдың. Күнді бейге Зинаида Васильевна бұд. Бейге коллектив бұдығар төхеді қылғыз кәмге үлеләтерген үгіз ұшуытал уанны өренәтчі ұбастабылын ұлыққын ұлдың. Ән кен қолғы әйіғас майгығынан, намын қодасқынан, нарын намчытағынан, сып-сылас мечәргінен бейге барыбыт көп бұтын тұттым. Убастабылла Зинаида Васильевна. Ортодойду олар бұд бейхен кәребеле сылларын олығың орыйы болдыңдар. Бағарабыд кыржар дейіні білінмәкке, өәджар дейіні ақсыбаққа, оғы керген тапталынан, бар жан мақталынан, ұғын олығың арғыстанның, керек олығын чуқдары сырыттың, уян сүрәғын таптала остубатын, мәсүйінің кереті өлбәрбөтін, үйрі ұры жолылықтақ, сүз саскардері тиергер алғыбыд. Яғартені күтті қатыры Кортос болатын коллектива. Thank you.
aksan hinen suotturu takaypıtın. Üyerak beli tüyetün, üçülayı döydeten, üyeler ürdür bererke, üktenlerin kirispikker. Sibekkiler sıvıga siyeden sirden kilerken, maqtal boluna yaka, mağnaygı çotalpıtıgar. Mağnaygı çotalların ağar, Надежда Степановна, онна начальный класс, бару чуталларын эгартелир үңкүннен Аргунова Дуня. Кирбэх ити тапталыңердэх аға курдук амарах ахыныгас майгылах учуталбыт барахсан. Убастыр учуталларын Семен Никифоровы, Анна Кирсановнаны, Матрёна Николаевнаны, Сафрон Семеновы ағардалилер Дима Татаринов, Игорь Слепцов. Oh,
Очутал сүрәгатыннақ, оғыларды тапталынан, жоғырдақ, өйдек, таланнақ, жоны етер жолырынан, Увастауллах Василий Ильич, Айталина Алексеевна, Людмила Николаевна, Зоя Николаевна, Александра Ивановна, Екатерина Спартаковна, Зинаида Васильевна, Мария Семеновна, Людмила Лазаровна, Егетина Гардали, Дьяконова Лена. Улуу ülkeli türeğen nauka granit hayatın ıllığın tördügeretтертен. Увастаулла учуталларыгар Яна Егоровнаға, Людмила Александровнаға, Яна Семеновнаға, Кирсан Васильевичка, Матрена Семеновнаға мақталларын терделлер үнкү группата.
Beni billerer, beredekke gelerer, oğlar kuvanar, oluk yolunu uğanar uçtallar, Matryona Алексеевна, Вера Алексеевна, Антонина Васильевна, Андрей Иванович, Ольга Георгиевна, Мария Васильевна, Эгидне Гардалир, Слевцов Егор. Учутал сайдан сүрәгә оғығы таптал кутата, учутал өйі егерге улу сайды марата. Ким дин кереға бағалақ, оғыны түйеға сердир, оғыға ким сойбат тапталлақ, оғын кен өйдәқ саналақ. Увастывлах Прасковья Семеновна, Лидия Николаевна, Венера Николаевна, Михаил Иванович, Андрей Владимирович, Семен Гаврилович, Надежда Михайловна, Александра Семеновна, Егор Егорович, Василий Егорович, Афанасий Иннокентьевич, Эгехай бәйтін мақталын үңкүннен тірекдер Наташа Кривогорница. Öğreter oğlarım, tetereki tlihe mangan kuba bolan sapsınar, olaq ulu muaratından kılbanını dayar. Kötün ıraq öğreter oğlarım. Kim ördükke köter kıaqtaq, ol bular ördük jolu. Sirke jolla herecanlar, kerene morollar. Min öğreter oğlarım, ayısın kere ologu. Kötün ıraq ederken kuba bolan. Kim ördükke köter kıaqtaq, ol ördük jolu bular. Natasha, Talarutular öykü.
Ulaştırıllah uçutallar, gündügercitler, töröpütler. Erçimne kadar saz, erelin kımın sağan, ehegine gabdaliller 1997 yılında Hatırık Ortos Kolatın выпускниктara. Köpük kihi kınattanan, bilbette kihini üerde, ığırıtıybıtı da ütüerde, ıllı toya sırcaqa, jongo jolu bağırıqa. Kihi barıta miçerdir, saŋanı miçerdin, saŋanı kereni seŋerdin, kepsetin bilsihin doğuya, söğün maqtayın sohuya. Kıhırı kıyıttı süttün, homaltı horgutu büttün, jolga jolhoy vereneğin, küle üere körsüyorun. Oluq birde keleğin, oluq ergillibet keretin, jolguttan jolga berseri, öyden umnuman efseri. Sıralar ulaştımıga köhünne, kündü töröpütler, bihigi oğlar bot sandal sarıl sastıra kaydan kurduk aspıdan doğuladılar. Anı bilegen oğlar vardı hayımın edibin. Oğlar higi sandal saska kaltakkay gilergey Murda bir askeriyle heger gelen kalbıkkıt. Ol ginen baram, ol kaltakkay kirilesteri higi naha tulurdaktık, julurdaktık, duaradıgıt. Onun bilgince oluq diyen kihi örköneye kıyam koppat nelemen ken dıbarıhılar girdigit. Onu hik ergeden ütü suvaskıtnan julurda ülağıtnan onna saŋany tutun ayın oğlar bu baraksatlar oloqqa jollap bolun. Min yakağa anamın bu sibekkileri belaktiğin onna debin İhigi sibekki kurdu oloqqı siyedirey boldun. Bu sibekki silistardan üylerin kurdu İhigi sinirli sitengelleri. Ağız suya tokoru atırın, toğu suya tokoru, torogurun diyen bu aymak bile canlar gıt, uçutallar gıt, onna terapetler git, algı halavı dom. Tamamen bihigi beşe bir bastıkı çaha biter, biligin tılı bere bir terapetlerge. Не
Биги bir duydularpıt, kiyek tuttar kiyibin, sahan ortun çalxay ola, Максим Кирович Амосов атын сүгер, аны халу яхалыр, орай меник оғасаспыт, уматы уятыгар, әлбәққа вереппет, үгізге иппет, корсун аспыт канаттабыт, тапталла осколабытыгар, убастыр пет коллективка, Максим Кирович Амосов төрәбіте сүз сахын кәребәрәқтердәқ көрсөргө, ыңыры тағарпыт выпускниктар, онна кенелер төрәпеттерін астырыттан, мақталбыт білетін, өйдебінне болуын ген сәмәй бәләқбітен тұттырабытын көміллән. Он сылштата оғалар кытары үйеріне көй қомалтаны тәңгемлесті бит, үтіуға хуян өреппет оғалар кең білейләқ, барып түнен сайдығылар жон буалаларығар, көхаммыт күнді ұчуталар бітігар, бұбыр аханикка бейі ұчуталар бұт бұчоқтақ, үңірғылақ ғылжеттір. Білеген әғірді тылы перебін Дьяконова Машаға. Ан бастан биликен артыгар үктеппетчің ақылаты түйербет маңнығы учсалпытыр Надежда Степановнаға әлбіға әрелдер сүнкі эппетнесті учсток үлтік атын сүген белгілі сырдыққа кераға өтеуға үгүй бұтын сұрақтағы илләғ дұлырда күні еппеткер мақтан тұран бір дайдулақпыт государственный деятель Максим Кирович Амосов түрәбіті сөз сылын көрсі бітербет выпускниктер аттырттан сәмей бәрәқпітін қағылары бұд. Әйяға кытанақ дұробияны үліғар өрдік сетігіні же кергеннер жолы соргуны бағары қалды бұттығынша 997 жылда выпускниктара. Әғірдетілі көрдігін Ровани пиянатты. Опыттақ активны позициялақ, инициативалақ, бігене үгіз сылларға өреппет, салайбы, гыбастығылақ ұчыталбыт Дарья Григорьевна. Тихақ жоран, ұлынқына стығын кытта оғыз астығын арақсыбыт оғылыргын гос экзамендарын сетихилі ақтық тұттарсыған, олық кен артығыр үктенлерін, аны бәйелерін соларын бұлынан салқы аянлыларығар алқы атарар күнгер, мақтанан тұран бұл сәмей бәліқпітін қалары бұд. Әйяға кытанық дұробияны үліғар өрдік сетихіне олыққар жолы соргуны бағары бұд. Салайар 11 сақыла сөріне әтчілері. Әғірдетілі көтәбін сейші шураттан. Нүгін Павловта. Опыттақ, активна позициялар, инициативалар, убастылар, учетопытыр ариясы Семеновнаға білі. Бігіні үгіз сылларғы өрәппе салайбыт күнді кехбетігер тихақ жуаран, тығын күтті оғас астын арақсыбыт государственны экзамендері сетихилақты тұттарбыт олық кен артығар үктенен әрір bir duydularpıt ken тұттар кехбет сахан өротын чауқай уала Максим Кирович Амосов түрәбіті сөзсіл көрсі бүтерер выпускниктер аттырыттан мақталбыт билетін сәмей біләпбітін қалдырабыт. Әйяға бары үшігайы бағарабыт, салайбыт 11 бұқылағын өріне açtı. Күнді олар бұдуар бүйіңі өрілер күндерінен бейгі осколаға бар телестудия, аптық телестудия атыттан, онна бұға бары төріпіттір аттырыттан бейі олар бұдуар өйдібінік видеокассета біләқтер бітін көбілен. Яковлев Сашаға. Семенов Стасикка.
София Игорьевна. Сыроватская моя. Ягнов Еша. Личкин Женя. Корявин Нима. Огнова Дуня. Эвельсова Вероника. Нагурова Таня. Соловьев Тоня. Татаринов Дима. Сивсева Шура. Кривогорница Наташа. Sakayana. Шестакова Уля. Павлов Юркуна. Жиркова Надя. Ягнова Маша. Мухин Захарка. Ягнова Лена. Евцова Дуня. Күнде олар бұд қағанда қанады болыларға учиталарға тен осколаға тен ұмнума. Олар құтуғар уанна талан отпыдидағы тегерсі дейілері бағара бұд. Күнде жеттар бұтын түріп бүттері оғалар бұтын бұға бағалыста бар кетіне остол бұтуғар ұңыра бұд. Остол бойынға.